probinsya di Pagilian. Gaputi kalawana isunga pinaghapakda, Benguet ipugaw buntok kan kalingga apayaw. Ilimijay sagada nagaduti turista, jay buntok di kabisera, taijay di sentro na. May samet akapintasan, ito'y sana lubungan, inagdan akabite, raster ses jay banawe. Kakabsat amaday dayaw, inkaman ipasindayaw, tattao jay ipugaw, na respeto ken nadayaw. May samet a probinsya, makuna akalingga, nagtitirag ti agungda, nalainda pa'y agumangsa. Iliday apayaw, awan kanuti agtatakaw, agkawara ti karabaw, ngamawan mati mapukaw. No panggap ti kay kayo, nagadujay 102, gano kaya iyo, ti Repulyo, Mountain Trail papanan yo. Napasat ababalasang, nagadujay kapanan, no panggap iti bukod, mapan kayo ijay bukod. Numinas iti silaw, naglawa jay ang buklaw, numinas ti patatas, mapan kayo ijay bugyas. Numinas ti balitot, tilex balatot ken antamok, numinas iti gamban, ijay lepan ko mangkayan. No aduti tattao maskarkaro, dito'y bagyo, ngamawan kano sirbinti bagyo, no awan ti basurero. Saan yu alitlipatan, tay lugar at taluan, taijay pinagtsambaan, bulakbol at kaadwan. No panggap ti paggutay